Өткен шақ, прошедшее время. Мен айттым, я сказал. Сен айттың, ты сказал. Сіз айттыңыз, вы сказали. Мен әсер еттім, я влиял. Сен әсер еттің, ты влиял. Сіз әсер еттіңіз, вы влияли. Мен басқардым, я управлял. Сен басқардың, ты управлял. Сіз басқардыңыз, вы управляли. Осы шақ, настоящее время. Мен айтып жатырмын, я говорю. Сен айтып жатырсың, ты говоришь. Сіз айтып жатырсыңыз, вы говорите. Мен әсер етіп жатырмын, я влияю. Сен әсер етіп жатырсың, ты влияешь. Сіз әсер етіп жатырсыңыз, вы влияете. Мен басқарып жатырмын, я управляю. Сен басқарып жатырсың, ты управляешь. Сіз басқарып жатырсыңыз, вы управляете. Келер шақ, будущее время. Мен айтамын, я скажу. Сен айтасың, ты скажешь. Сіз айтасыз, вы скажете. Мен әсер етемін, я буду влиять. Сен әсер етесің, ты будешь влиять. Сіз әсер етесіз, вы будете влиять. Мен басқарамын, я буду управлять. Сен басқарасың, ты будешь управлять. Сіз басқарасыз, вы будете управлять.